Mpunga kumberi tiki party makiluoni Democratic Front. Donc dul enoni ene dul makumberi kendong gurumu kanget president me wani president wandong pe obe yelo man me lum me ba Uganda loke kong dong ki word command enoni pere tek beni Uganda mier gube ki gen ni kari no gen pe ki gen president Museveni eto joma chwako mao kago ni mao ti bolo eni wani olobe keru dwan wani kago neno nandala mafabi wani nandala mafabi olobe chwalo dwanwa kago neno speaker Anita Mong wani olobe chwalo dwanwa en bolo enuni ene bolo mamiero umi gen ke dano mapat ki man en magitika gweyo omera ta ni kono en be miero buri State House ni ko dako ne ki bebera nyuro ne CNN koni kono Salim Saleh la reme mada kono ngo kumberi inoni Bobby Wine dogo tuo pian yamo no gino no wego dano tami ene gwa pian na bili genge yo kumbera bili watini umego loak dongcha ti loko doko tek mala chingcha por ki awe mugo madong igang kwan wa yami bobo gele magi ori in la tena te ni chi luanga nyaka chani ti dong kai luanga nyaka ni nyaka biro chi waini I luanga do awobi ni dong chako gengo ngeye latin la ming maraj ana chwalo ni oluoi an pa luoi piano gina waja pere kumbedi apoga tikin la tela matiki plan pi Uganda mabene miti erip lutela luore kachel kila tela ma en tamo mera ni mier beda keto jemi maki yo bedo kwena miero chet bod bulu ni bulu wone miero bet ki gen maloyo wan jomo kene cheng wadong tika do cher ka poro kumberi Uganda tiki mo president me Uganda umogo ni mo ni tuara ko beri tengom wanga wa yupe me buko ne mabe me kerneti kumberi gamende tika yu pipeline kachel ki gamende me Tanzania gamende kumberi be yubo refinery tien loke ni mo magi buko ki tengom me chot obe chako beri petrol station Wilmo be dugo piny bene ka refinery tie ten loke ni jemi chalo taya gi bene ki be yubo don ki Uganda ki jem mokene pimeno un bulu ma tieba uno be bilu meta gini eni beri Uganda be beru met mada en gen enuni ene pere te pimeno ugwok jemi enuni ki gi wan jo mokene tichwa ene me poko ngej botu we onen nen kon kauno in pe ngeni ini wodarwot mai ti American ga ta mai memera ta ti ni mo ngar mo bino kwili ni ngeyo ini wodarwot ko ni tugi loka ucho kumbe dana mirwaje ki bulu mai Uganda ni ngunu be beru mabe mano roma ke jome Dubai pien lonyo be beri Uganda kan enuni ene gen mamiero unu beri ye bedoki no lonyo mokene mati te ngome Uganda kanyo maduongo ata ento wekwa bil mete miro wabet ki dano ma wabet wala nyim melaro lok wekwan bo nong bat kaka en matika bino ni walara la kumberi loka chulo diang mapia donye Ministry of Justice loka chulo diang no lingo ana ya chera roho a chere cabinet kumberi ki meru chul mediang ki billion piera bor maki be meru dok billion piera bir mokene ye billion mia cheli piera bich ki be pogo diang bene meri stocking donc ka diang bija bich ki mi idogola chela tien lokeni Acholi do be chako ber kullet doge pianin pero kwa diang biche ka tien lokeni mi ritore ki luori wek diang bed mar makaro mia bich onyo makara liba chel chi wek dong wadoge yo letwa jemi enoni ene miero medgen to twale chuny bulu ana foy
officer, the seconder, the official agent, and the candidate. I, Mike Juko, returning officer, Police, pursuant to the Parliamentary Elections Act, Cap 177, declare Norbert duly nominated as a candidate to contest the election as Member of Parliament, Laroo